Kok tiba-tiba aing keinget ke si hatinya. Letik masuk main gudu beta aja aing. Aing nama kos kumaha beut apa? Webeng! Gawe rungkat ringkuk teparugo. Baru hak. Bang, ke orang tiba-tiba keinget si hatinya. Si hati ayeuna kumaha kabarna, Bang? Puguh iya, Bing. Ngomong nama, ayo nandek balik, ngejejeng di dia. Papa Nero, widih. Atuh mantep, Bang. Mantep. Banget sih atas mantep. Emang kalau aing es krim. Atuh Bang, si hati malah leuwih es krim. Nyele senyum lagi urang kabita amis kos gula Jawa. Hol, Bing. Kalau aing mah emang banget sia. Saper besi. Eta si Bang Ruhak. Jelema itu. Tuh, Bing. Karena kayak yang diomongkan, terus nelfon jelemana. Angkat Bang. Asyik biat-biatoin. Yes, Bang. Sabar hulanan. Ih. Halo, Neng. Iya Neng, mas di Gapura. Jemput atuh. Oke, Neng. Emang siap-siap heula nya? Nya, ulah kebal-kebal. Geus panas ieu. Oh, ini ku bawel. Bisa panas, Bing. Tengah jemput deh aing. Aya naon emang Bang eta si hati? Aing dijemput tuh geus di Gapura cenah manehna. Geus Bang, kadilah kana urang ngajemput. Emang sada ek Bing ngajemputna? Ulah-ulah titah ngajemput di Gapura. Kita duaan di pelaminan bae jeung ada kiasa. Lah, dasar si anak tongo. Hayang sia eta mah. Geus kira jemput ka ditu, ka Gapura. Atuh Bang. Urang berangkat heula. Teh heula sih ulah pengen lempang-lempang bae. Bayar heula upah ngajemput ka aing. Ayo goceng Bang yuk. Geus kira ka dieu, jeung ngopi aing. Itu. Aju urang ngajemputna naik motoran Bang. Geus ka ditu. Naik ninja aing. Kuncinya di mana? Kuncina di Lur Lawang. Motorna diterima nya, jemputan karung. Aju urang berangkat heula yuk. Kalau geus ka ditu, Tuh. enang gua di dieu nya. Oh Bang. Duh, mana ya kuncinya? Mana kunci ninja kos kieu? Kos kunci kolektor. Apa iya gitunya? Oh, di mananya? Ya. Mah di timbunan karung. Ini berarti ninja Bang Ruhak itu. Waduh. Ini ninja Bang Ruhak. Salah dulu aing. Pos kolektor amat. Waduh. Nah. Demi si hati. Obing nih, ninja Bang Ron kemana nya? Bing. Waduh, ya. Kemana sih Bing? Kepo sia. Lah, sia kepo. Emang kemana sih ya? Aing ke Gapura kai. Sini kan tuh ke Gapura Bing. Aing kan jemput empenan si hati kai. Jati. Alona Bang Ruhak teh lain. Atuh eta kai sadia tuh. Anu mah mai. Mantep lah. Manis kos gula Jawa. Angin lu tuh Bing. Aduh. Lamun saya ilu, si hati nek dari mana? Pentil. Lah Bing, sia bagian ke cewek bae pelit. Turun kai lah. Nangkot bae kos bakong dingdang sia. Cukup gitu Bing. Tuh aing turun. Oh,
Terus Bang Rok di mana, Bing? Tuh di pos. Karena sorangan baik. Tadi kau ini beri goceng, kena antangnya di pos. Eta si siapa nyogok karena. Emang, ini si Yati. Alah, yang berat lah. Aisyah nih kemana, Cun? Lah kai. Aing iya, nih ke mana elos. Aing nyaran eueuh ja, kepo sia. Eta si aing ngomong ceret bae. Alah manan versi keur ngarembari ngising. Atuh bohongan sia kepo, nanya-nanya aing ka mana. Geus lah, Cun. Lah lo omong daripada sia luntang-lantung. Kos lentak keboneangan lutak bae. Sia mah aing ngomong nyenyelkit bae ka hate. Ayolah urang ka pos. Ngopi ka Bang Ruhak. Bungkal lah, aing siun. Sia siunan tuh, Cun. Kamari teh ongko kai. Aing ngabohongan sahararia, belaga gering aing. Geus moal, Cun. Geus saya urang ka pos. Aing bungkai aing sieun. Sia mah sieun yang sieun bae. Geus saya tuh hayu. Kai. Bungkai lah aing sieun. Bikin kulit aing. Aing sieun naon, Cun? Sieun naon? Bang Rok geus bae. Moal, Bang Rok teh moal hayu. Ini ke mana? Ini baik deh. Ulang tanggung mal Bang Rok. Ayo, ayo. Mal. Mal ayo, guys. Ayo, ayo. Ayo. Ay siapa pohon amat kai. Kata mama wacun dijiwir-jiwir gitu. Bang mau anak kucing bae. Iya Bang, si Acun teh kurang diajak ke warung. Sieun ka Abang. Enes dari kala. Sia sebenarnya sieun ku naon, Cun? Iya Bang, gara-gara kamari teh ya urang dijailan kunyana. Emang bener, Cun? Bang, Geus moal, Cun, aing ge nunggus manggus bae. Terus kau aing balikan es, Cun. Baik teh sia. ya ka dia Bang, mana duitna? Oh iya. Si Yati mananya? Wah, kebenaran yuk. Aing Mang Mamang. Aing nanya ke Mamang eta bae lah. Mang. Naon? Nyeuleus si Yati tuh, Mang. Yati saha? Anu alakna geus pendek teh lain. Yati anu alona Bang Ruak teh ya. Bang Ruak saha? Lah Mang, sok, balga teu nyaho deui. Ai sia, emang aing teu nyaho, teu jelas. Aju Mamang boga rokok teu. Ai sia, geus mananya teu jelas, minta rokok deui. Dasar Mamang tanya teh jelas, belon bener. Amat ini. Telepon di baik gitu mah. Telepon di. Emang di bae sih si Yati. Telepon di bae. Halo, Neng. Mamang, nggak jemput apaan tuh sih? Kebel amat. Emang si Obing can aya kadinya? Kan tadi Mamang geus nitah kadinya. Mang. Lah, nu bener, Neng. Bener, Bang. Jauh. Is, rada panas, yuk. Ketangguan bae heula Nengnya. Amang nelpon heula si Obingna. Is, atunya, Mang. Is kesel ieu, Neng. Lo kebel-kebelnya. Heeh. Mana di kamar anak tongo? Tadi nelpon lah. Baru hak nelpon aing naonnya. Halo Bang. Di mana sih sia? Jemput si Ate paling sia. Oh iya orang geus di Gapura. Tapi si Yatina eueuh ja.
Gunyana tadi telepon di baik kaing. Nyanang guan tuh di Gapura. Wah tuh bang, kayak kurang jangan di si Atina. Oh enggak. Bang, emang si ini kak Dio? Wih, itu kudu jemput ke anak tongo kai. Tapi kebal amat inya. Uja bang. Luar jam si Ati jangan anak. Apa itu gitunya? Jangan jadi lah. Neng, Yati lain. Kalau nabang ruak teh. Obingnya. Atuh Yati obing. Ditah kadi ku bang ruak kajemput Yati. Atulah. Ayo orang berangkat. Nanti mesti saya tadi buat itu. Ya tuh. Siap neng. Rangcut, nangkep neng. Ya bang, esna. Ya dia. Udah beraus. Ini nges datang ya. Ya tuh. Obing nak langsung ke posnya, kabar ruak deui. Saya turun ya. Heeh. Suara motor sama ayah bang. Mana mau jual anak tongo. Boleh minta nongkrong. Yo. Ya lain anterin kemana, Bing? Lima bang, tadi kurang diantarkeun. Bentar diantarkan usia. Antarkeun lah, sukses. Awas paling tongo gue di mana nya. Ayah bang, ih, Ayo, sirain nom. Es dah. kebenaran. Aus. Oh, tiga tuh minum deh, Bing. Di, bang, kelentak kebo can minum. Ih, senengan amat bang, rohana lentak kebo. Oh, dengan siapa ya di tadi. Ya kangen kain John. Tuh, mantep tangan. Biar efek aja di kangenan gitu ya. Keseri di kain. Ini balik kelatunya. Tuh bang. Oh bang, tumben amat. Biasa, Bing. Mau ngalo. Berapa om? Besi kurinyo. Di, siapa sih lentak kebo? Emang batur kayu kurinyu. Pokoknya bagus Jun, tadi pas standing Jun. Action. Sorry. Action. Ayo Jun, ayo. Kacau. Silakan yo, motor Aik antik yo, terbaru. Motor lain. Wah, guys. Kata si Kotina. Kata si. Waduh. Ngeros si siapa ke cewek. Mana yuk? Aduh. Wah, guys. Wah, beneran. Ya, beneran.